sekolah ke Jingiakhih. Hari ini kita lihat singin saya ke Jingiakhih asyik sorkar. Bagaimana weng mardu hari ini ke chairman, ke vice chairman, ke co-chairman kita ke sorkar ke latung, kita penseruah kaya ke pisah jauh parta. Lasiu ini ke chairman, kita ke sorkar ke latung. Kiberiu kira election, upay power kita jadi. Mereka luar rujukan ada seng dalam sinsyal. Kabapat yu lakam juga sinsyal kakar. Kiok kam Sherman. Kapan mentua yu ini kam Sherman ni yu Paidbah. Kajing thong Sherman ye kita kita rem election. Lalu kita tani kita ki parti kita sinsyal. Kapan mentua yu Paidbah. Lasiu yang jadi. Arpo ajar lima kata honorarium. Arpo ajar kabai yeng, bayi yeng. Siu kata kabai hospital kiai, kabai naik sana jauh, pensil besar kari, kabai syah Paidbah praja sidang, kabai Pynduk Jingiakhih syuki kini kaya ngasam, saupo aja sisam, anak sis senai, kabai lo ayat kamdak, pensyong lumrem, kan Ngut daki, lak pada kilak tengkar nantau Sherman, pada ni kesorkan berthung Palat Spah ini daki Sherman. Bantau kam thau jam ini kon samram dan pisah. Bansiu tulak begini ikai. Ada por yang dan pisah. Bansiu tulak begini di nongtrai. Homeguard volunteer kita trai shikam bro shisi bro shimit. Tang ban shim shiti rukimyo. Shisi hidup naik bansiu tulak begini. Pipin kiram begini ikai. Pipin kiram begini di nongtrai. Homeguard pepli. Hendan pisah ban pembiang itu. Ban penkiu ke jingsiu ke asya Pynlong kakam ke jungki ke makia ru kata balira di nonglet di masyalin shop pada bol mariang ndon pisah balira di beri di materi country jam di beri jingri di bangat agak kram adu mentara sorkar kam simala bangai jira bandon pisah ban penbahai di tinggi singgin jing strong di tau ndon pisah ban penbiang dawai ke hospital dan bisa. Ban penbiang yin school nanikai bagi jingdan kambaro, jingdan gendang dan bisa. Mereka pulut kai. Bagi Palat tangan siu. Ini jadi chairman di orang dinakam jadi parti joki filan bisa. Spah sampau litau itu chairman yo petrol sisir malah kapanai. Spah sampau litau sipanai. Sau litau ke mobil. Lalu kenal juga Jingiakhih ke Jingi baru. Sekinom train kita ngelak di driver di jongki. Kabai naik bayuan kabai angkat bak kekedan jong officer ke grade 1. Oke Paidbah. Ada nyemak mentah. Orang rakyat ke Jingiakhih. Orang ini ke Pynduk ke bani i kita. Di bawah mak kita ke Pynduk ke Jingiakhih ke Jingiakhih. Din yang kan haki sini di bawah.